Mulai. Inggih duane niki sampun galah. Sedurung titiang mapiyune ngatur ring acara utsawa maca cerpen sane kelaksanayang oleh penyuluh bahasa Bali Kecamatan Blabatuh ngiring sareng sami Rastiti Bakti majeng ring Ida Sangyang Widiwasa mangda napi sane kewedar utawi kelaksanayang mulai jebos kesuryanin mangda memargi antar sida-sidanindon melarapan untuk pangaksama panganjali umat. Om Swastiastu. Suksema aturan titiang majang ring semeton sosial media niki sane sampun nyarengin titiang ring acara utsawa maca cerpen utawi satwa bawak sane kelaksanayang oleh penyuluh bahasa Bali Kecamatan Blabatuh. Driki titiang peserta nomor urut 16 wastan titiang I Kadek Nuryawan. Majang ring sedurung nika majang ring para panuriksa sane dahat wangyang titiang punika taler majang ring penyuluh bahasa Bali Kecamatan Blabatuh sane sampun presideng larang acara puniki sane kusumayang titiang taler. Driki sane mangkin titiang jagi maktayang satwa bawak utawi cerpen pengawi nyane Niluh Wida Apriliani sane memurde 3M. Inggih semeton sareng sami sane mangkin durus piarseang. Tok tok tok. Pak Wayan. Keto dingah tiang samar-samar. Ditu tiang ngancan sadar teken dewe ada di tengah mobil mewah. Ada anak ngetok-ngetok kacan mobil tiange. Gidat tiange misi getih ane ngancan tuh. Uyang-uyangan sirah tiange. Mirig mekablok di setir mobil Pak Wayan Joblar. Bapak sampun sadar pak. Punapi keadaan bapak mangkin. Ngiring medal lumun pak meriki ke puskesmas. Ningah munyin ketut kembonge mara tiang mekena-kena. Yih, tiang mara suut kecelakaan. Bih, gede gaya janine. Jak tiang nabrak anak. Kengken jani ban tiang. Keto kenah tiange. Beh, sing perlu ruwet. Jak tenang, jak santai sing bakal tiang tuntut temebui. Nyen sing nawang tiang digumi pacet denenenan. Tiang Wayan Joblar DPR terama ane kasungsung kecumponen oleh rakyate. Onyang rakyate bakti ngajak tiang jak banggen korban tabrak to pipis. Uruk ban pes jak pasti tenang, pasti aman, pasti santai. Keto buin kenah tiange. Madukan. Saja subo zaman jani pipisnya ane kuasa. Benah buka ane ada di kenah tiange. Yen ba ada pis apa ane kenahang bisa bakat. Apa ane ruwat da dialuh. Tiang sing perlu ruwat apa buin tiang da di pengede dini. Sing ada nak bani ngajak tiang. Kasus tabrak nenenan sing dadi lantang. Jani ane ngelapis pasti menang. Buktine liu yen
anak ane sing lah apa batas ngemaling siap bo masuk bui pitung tiban yen pengede cara tiang biar korupsi kolusi nepotisme yen masuk bui maan kamarelit aluh nyidang celar-celir pesu mulihan uli hotel prodine jak bebas subot lung tiban tiang menjabat dari anggota DPR aget sajan saja tiang ulian tiang ngelah timpal ngelah relasi aluh-aluh tiang manda di DPR masuk tuah tamat SMP ijazah SMA meli kuliah sing cek preman bisa dari cara kene dikenah tiangnya nebo ane benah margi sane patut di zaman Kaliuga tutur suba luntur agama begamang dharma bedarmeong keto prinsip tiangnya jani ne paling melah wantah ngalih pes ngumpulan pes sengken carane jawat ngemaling korupsi sing masalah asal be sing ketara tiang be biasa ngisi pes ratusan juta jak banggo benyem kuranan ngajak pianak jag motas sing taen sumang saya teken tiang kuranan tiangnya Bu Erik jak takluk ngajak tiang jak satya teken resnan tiang ulian subo mau buyak ban arto brana di desa Pacat jani ada program baru lakar meton jalan mekarya balai subak sekegong sekesanti onyo ngajuang permohonan dana cara biasa tiang ane nanggung jawabin panitia subo nyetol proposal di subane danane pesu uli pusat buih jak mesuryak galang kenah tiange perjani gadang matan tiange ulian 5 miliar pesu danane ne jani kesempatan mas tiange tumben ngisiang pes 5 miliar pesu daya corah tiange jak buta kala subang rangsuk di awak tiange paling melah 2 miliar gen saluran ke desa sisane tiang nyuang jani begantene tiang ngidang beli tanah pianak meken berangkat ke pesiar sing perlu ruwet mikir pes buin pidan buin man kesempatan siang pes telung miliar masyarakat di desa jak lega kenah ne program menjalan lanus tiang masegar gitu ngudiang tiang tuyuh sing mana apa santai gen sing bakal ketara gitu kenah tiange 5 bulan sudah liwat programnya totonan onyo masyarakat dengan aturan semua teken tiang buih jak mekebengan song jet tiange jak adan tiang mekebar tegah mengumbara onyangan nake ngajuman tiang kewala kengken kaden tiang kel saja mulus dogen pejalan tiange kaden saja aluh buka ane ada di kenah tiange mirip karmo pala engal mejalan karmo pala cicih apa adane jak suba was-was bayun titiang mawinan titiang man membalik berita di TV ne telah pejabat pengedai suba ketara suba selidikina teken KPK ne bah kengken jani bentiang medaya jani pasti be KPK ne bakal turun ngecek dana ane saluran ke desa wantah 5 miliar nanging LPG ne wantah 2 miliar di bin telu dija aduh keto kenah tiange dija kadan laku rasa tenang ane pidan sebelang petang je nyap kenah tiange klik matian tiang sing ngidang pulas bok telah has penyakit telah pesu di kengkene ketuk-ketuk jantung tiang yang ningah munyin serina mobil polisi ne je yang dadi tagih mekita mengkeb tiang di tengah batu ne pangsing ada anak nepukin masyarakat suba liu pekrimik mirip suba ningah isu tawi kabar burung anet dong tidong cek mau balik 180 derajat dije kaden laku anak ane nyungsung tiang pidan ane bakti ngajak tiang suba rarud jani konyang mau balik milu nyeliakang tiang saja suba sengkala sawetara jam 12 peteng teke KPK neng rebag umah tiang ane metingkat telu wantah hasil korupsi sing medaya tiang kene dadine telah arsip-arsip yang memeriksa KPK ne makan tiang Pak sekarang sudah terbukti Anda bersalah telah menggelapkan uang negara sebesar 3M dengan beberapa bukti yang kami temukan
cek dije kaden kebiah jantung tiange, sirah meklebotan, dug 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 cek sesek tangkah tiange, sing merasa mekebyut pungkat dan pedaya, mirip jantung tiang subuh lemah. Tit 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 keto munyin mesin rumah sakit ane ngecek denyut nadi tiange. Klepog klepog keto alat pendeteksi jantung nyetrum ning-tingin tangkah tiange. Bli wayan joblar sadar bli. Po bapo sadar po. Dingeh tiang anak ngelurin dewek tiang. Ditu tiang nyobakin sekebedit ngedatan matan tiange. Serasa nu samar-samar ngeremeng nu liat tiange. Dapatan tiang liu pesan dokter ngerejang tiang. Pianak tiange putu Erik kelawan kuranan tiang men Erik ngeling gerong-gerong. Tekak pesan siang lima tiange. Di subane tiang sadar kuranan tiange gelur-gelur. Pak dokter, kuran tiang sampun sadar. Ditu tiang nu merasa paling liu petakon ada ane ada di kenah tiange. Loh, dija lakuna KPK-ne bemegedi. Beli singnya penjara loh. Beli sing ada korupsi. Di subane keto jek melengok kuranan tiange tumuli masaut. Beli kengken ne. Muda beli ngaco keto. Apa nenu pengaruh beli koma minggu. Uli pidan beli nawang istilah KPK buen misi korupsi. Beli sing inget teken ragaan beli tabrakan. Ane nabrak wantah anggota DPR ane ngebut ngabo mobil. Ia kabur ulian ia melaib ubar KPK awanan ketara korupsi. Tugas totonan beli sedak memedih. Beli nyeselin dewek beli wantah dadi petani. Utang liu pianak nage suwod masuk ulian singidang mayas PP. Jak amprog-amprog beli megedi uli jumah ngabo motor ceketer. Lantas di jalan ngabo motor ugal-ugalan sing medaya lantas sengkala tepukin beli. Ditu selenggangan tiang marah tiang mekena-kena. Dong sujati ini tiang ngipi dari DPR ulian tiang koma. Beh agat masih tiang sing saja dari DPR. Keto kena tiang mirip ne anggon tiang melajahin padewekan. Cek nyesel sajan tiang subuh merasa geginan tiang dari petani tuah geginan jelek. Ngai hidup melarat cutatnya jani tiang subuh eling. Ya diastun tiang anak lacur. Nanging tiang liu ngelah nyamo. Di keluarga beriak-beriuk. Gilik seguluk selunglung sebayan take. Ento wantas sugih sekalan ti tiang. Adenan tiang dadi anak biasa-biasa nyalanan geginan tiange. 3M masih memula, miara, muponin, sarin tegal tiange. Tanamin kopi, nyuh, coklat, diapin tuyuhan bin bedik. Ini penting ngai bagi rin. Nggih, wantah sapunika sanai presida katur di tiang. Kirang langkung ingring duyan sareng. Santukan dan hana swastia nulis dan wenten manusia yang sempurna. Nggih, pinaka penguntaten atur puputan titiang untuk Pramosanti. Om Santi 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 Om.